Pozdrav svima i dobrodošli u novi video u kojem danas popunjavamo album i to onim sličicama i karticama koje smo dobili u prošloj epizodi. Dobili smo 5 novih sličica koje nam trebaju i čak 8 novih kartica koje nam trebaju u albumu. Sve je spremno i idemo odmah na popunjavanje. Krećemo prvo sa sličicama. Prva nam je broj 38 koju nemamo. Evo ga, 38 i to nam je legenda Maradona. Prošli put znači bili smo dobili Pelea, evo sada i Maradona. Eto ga, sad imamo i Maradonu i fali nam samo od Argentine ovaj Tango Place. Eto da imamo Argentinu onda kompletno. Da vidimo sljedeća koja nam fali, broj 47. Evo, aha, to je znači Luis Figo, također legenda Portugala. Evo ga, idemo i njega zalijepiti. Eto nam i Figa u albumu i jedino nam znači fali zastava od Portugala da bi to kompletirali. Sljedeća je 88. Evo nas. Aha, tu smo dobili ovaj Zepolis, znači to nam je sličica kod Irana što ide. Eto ga, ostaci drevnog grada, znači zalijepljeni i tu nam fali njihova zastava. Potom imamo 94. Evo odmah na sljedećoj stranici, to nam je znači ova K-pop grupa od Južne Koreje. Eto sad smo i ovaj band zalijepili i Južna Koreja nam je kompletna. I ostala nam je još jedna sličica i to broj 112. Aha, to su nam ove piramide, znači kod Egipta. Egipatske piramide. Eto ga, piramide su zalijepljene i imamo čak i zastavu od Egipta, tako da on je kompletan. A mi sada idemo na kartice. Evo ga, prva koja je danas kartica na redu je 39, to nam je Yamal. Evo ga, on ide ovdje i onda ćemo kompletirati Španjolsku. Eto nam Yamala i Španjolska komplet. Potom imamo Dembelea, znači broj 42, evo i on ide ovdje i sad ćemo kompletirati Francusku. Eto ga i Francuska kompletna, ali ne samo to, nego čitava ova stranica kompletna. I to nam je znači prva stranica koju smo uspjeli uopće tako cijelu popuniti. I samo kad pogledate koja su to imena, znači imamo Španjolsku, odnosno Francusku i Portugal. Yamal, Mbappe, Ronaldo i kad pogledamo trenere Lafuente, Deschamps, Martinez, stvarno BDS, opaka stranica. A mi idemo dalje na broj 65, to nam je Koeman, trener od Nizozemske. Evo ga, on ide ovdje i sad ćemo i Nizozemsku kompletirati. Evo nam i Koemana i sad Nizozemska komplet. Sljedeći nam je Luis Diaz, 78. Evo to je na ovoj sljedećoj stranici. Jamesa imamo od prije i Diaz ide ovdje. Eto nam i Diaza
I od Kolumbije, znači, fali nam ovaj trener njihov. Sljedeća kartica, 95. Evo, to nam je ovaj trener od Irana. Ide ovdje. I tako da Iran ćemo također danas kompletirati. Eto ga, ovaj Amir, znači trener od Irana, je u albumu i Iran kompletan. Na ovoj stranici smo dobili i ovu karticu 99, znači Japan, ide ovdje. Eto ga, ovaj Kubo, njega smo isto ubacili i sad nam fali samo jedna, odnosno kapten od Japana i onda bi imali ovaj, ne samo Japan kompletan, nego čitavu ovu stranicu. Da vidimo sljedeći, 139. Evo, to nam je ova zadnja stranica, Južna Afrika, to je kapetan. Ide ovdje. Evo ga i ovaj Williams, znači kapetan od Južne Afrike u albumu. I tu će nam faliti još 141 da popunimo. A ovdje nam je ostao ovaj Lamuši, znači zadnja kartica za danas, 143, trener Tunisa i evo ga, ide ovdje i Tunis također kompletiramo. Bacili smo i ovoga Lamušija, znači trenera od Tunisa i kao što rekoh malo prije, Tunis kompletiran. To je bila, znači, zadnja kartica za danas. Eto ljudi, to bi bilo to od mene, od ovog videa. Hvala vam na gledanju, na vašoj pažnji, a nadamo se da ćemo u sljedećem videu dobiti opet neke dobre igrače i odnosno sličice i kartice koje nam fale. Eto, toliko od mene, hvala vam svima i lijep pozdrav!